The Wahengbam Lalpal na mayam butaram nusri ngasi manung na da connect the topic asi maroina hauji Manipur da political go ba choba development na malakpa karamba choba development choba ahong mono hair kanda Manipur am thuna popular government ama myang go ba government ma sem lo ya ba gi othok pasi am ti chawng lakpa gi mami duni maroina hauji ngaki mamang da ha ba tare khoi Manipur gi MLA ha ba da MLA BJP gi sing yaw na MLA tarana apun MLA tarana governor go unakhiba governor go unaba sida makhoi ma kai thamdi si Manipur da yam thuna popular government ma semning ba gi du ma apamba leiri ha hom jun thamkhiba aduga loinana hariba MLA tarasi munung da yaukhiba khoi MLA thoksom rade shamna governor unabulo thokpa da phongdok pasi Manipur da leiriba MLA nifu mari habta apun ba MLA nifu mari na Manipur da popular government ama senna gi dang ready oiri ha wo hom sim ma phongdok pa leikre maramuduna MLA nifu mari na government senna gi dang ready leiri ha na phongdok pa si handa kisni ihan han bane ta sukui ba si MLA nifu mari MLA si majority MLA suna punsan bangam da bigi adum paum adum lakuni adu hoji fawgi di MLA rade shana express to ma phongtok mung tuna di MLA ni fumari ama toina hoji sarkar sem na dong ready oire ha hom sina choba Manipur yam thuna myang government lakani ha bagi thajaba chow sim lakpani duna yam thuna akhogi government sem godri si karam tam da sem godri no ngasi sem godri bra hayeng sem godri bra at any moment sem ngam bagi film do leira bra ha bagi wahang lakpa loina leader kanan ogedunu ha hom sila kan da central leadership na leadership khala kadani ha hom sulaibani na hoji fawgi oina di sabsaba leadership kana ogani ha badum di khangmang ngam da adubu leadership central leadership na khalak pada yare habagi waham sura desan phongdok palibani na at any moment have tare Manipur da yam thuna popular government odi laklabi ai habagi yam achoba expectation amadi hojik leire maram aduna kaigumba popular government am lakpata gadi Manipur na thengreba su kuina sahi ani na thengreba crisis situation ngamgaduri bra haibo hang lakpa aduga tasena ngamuidu oitaraga PRC still leibasini hena phagaduri ba waham su lakpa aduga PRC su miana pena da film su leibania top of angle of the yankan da popular government lakpasini hena makhoida anoba government asida chance am piraga issue si losin hotna bada khoigi adugumba khudong chaam pi ben phagdre wa hang siga mari lena ngasi 44 MLAs ki moves na koi new government at in a moment hai wo hang blak pasi mari ngasi topic si lokot sabni ngasi ki topic si khane na wi nong impact news ki studio da lang na le si ai ge yet thang thang le si oza Khaidem Mani senior advocate Manipur Human Rights Commission gi acting hana ge chairperson ni oza Mani wa mataram sari oza Mani ge hek thang le si oza MOV senior list oza Mobi si taram sari Aigi yet thang le si oza Dr. Thiyam Bharat associate professor Manipur University gi Center for Study of Social Inclusion oza of taram sari yana bu question si oza Mobi lak oza Mobi hoji laiba political achob development ha tare hana dagi su oza Mobi ga mamang da same si forum si oza Mobi thambi gi si probably jun fawda Manipur da popular government ti lak labi ha na oza Mobi gi am thaja thamgi bani oza Mobi thambi gi thaja ba si achumba gi mai ge da sangskil la phogi adu mami ni tari si Mama the MLA sing pun no hot pulli high claim tawi adubu magic number 31 si the at least sugadabni 31 at least sugadab si 31 suna pun bi mi suga target ando handakti chap chaw ma khoi khuyek 44 ma ki khuyek udaba taraga su MLA amana phong hojik 44 ama toina sarkar semdam to ready oire haibasi governor da khan ki lakpa aduna yam thuna haba tare yam thuna popular government di lak lawi ai habagi thajabaduni aduna si matang sida ozamobi yam thuna habasi kadai yam thuna lakpa yabi film duna kamai ubi masigi yam na thuna si akhoi gi state si leriba governor sina lepang amoy masigi yam thu basi ko union home minister amsa le godam koi honorable MLA tarana ngasi koi gi governor unaraga wari saruba tholok padi yam na mai thong maka lam bai tare go government ma thuna semal laga ni habi thajaba magalona media da wangang godu ubuda koi kari haina khanje da khara khangphat ba hagadra masiga information gi maram se kupna khangdaba pottabodi governor na yahore gana nungai ne am chumna khalamdi hai adubu Manipur da lairiba political scenario sidi Delhi gi aningba apama da satle sidi koi hana dagi khangleraba ulaba potnina Delhi na bo yaraktra de governor na kasu sarkar semhan bangamoi isma khamina bam chang adu orgadi makhoi nifu mariduna union home minister da sarkar semjere ge haidana makhoi na satlaga hainaru madu ayablo kuduna mathau tare ana madu da satadana swaida sum tawusi ai mamana sun haijaramni government bu semgani adu swaida sum media da law lebisnadi sidi phone taro yana koi tawhum thopa mafam du da thabaksi itaw tawdribo oja adu mamang da April kuma panda mokoi MLA kon ma thoina prime minister so union home minister MHRC da sarkar semning bagi serol ma bisan gi bagi pofam dilai oja
सरकार सेमनिंग चे पीबदुदी मरोइदेबा चेदुदी ते पीएबा MLA कनो लेबा अखोइगी हुमफु लेबगी मनुंगदा निफुगा यांखैगी निथोइसिदि रूलिंग पार्टी ने यांखै निथोइ रूलिंग पार्टी नि कांग्रेस की मंगा अमा KP की अहुम अमा सि ओपोजिशन ने यांखै निथोइसिना गवर्नमेंट जी सौगतना लई सौगतकनी हैबसिदि लोइनवा खंगबो पोने बसिदि चे पिसन बै कै मथौ दादे गवर्नमेंट द लोइ सौगला KP अहुम खक उइद्रो तौथोखिबे वादने अन सिगी फिवम से मोइना अखोइ कुल लेरे कुमारे कुथ्रा ले हैबगी क्लेम जिदि कानादब क्लेम ने बसिदि सि अर्थ लेते वादु याउदे मसि तौबम धोकदो पोनेबा अदुगी सरुक मखोइना होय ngasai panbबुदि हैफेट पालेको नाहन ग्वाल ताबिदा मणिपुर है वाही लौथोकपगी हुजिक लेबा इरांग थुइसिगी सोल्यूशन थीनना बरोमदा हाना मांग थारगा सत्प चुमें खलेबा से इफ गवर्नमेंट सेमलाजिंग खलसिने यूनियन होम मिनिस्टर ना आयाबा पिरक्तना सेम कांदा हुजिक लेबा इशू जी सेंटर ना पायररोय स्टेट ना पायरने माने पॉपुलर गवर्नमेंट हम लेरगादी मधु पॉपुलर गवर्नमेंट मथौ ओइदोनेबा लॉ एंड ऑर्डर सिदी when public order हारेको सी स्टेट गवर्नमेंट की मथौने अद पब्लिक ऑर्डर सी मोइना पायर दौनिना हुजिलेबा इशू जी मोइना क्रमाइ लोसिंदगी मदुगी रोड मैप अब सेबम जंगी अदुगुम दु रोड मैप तो मोइना पुथोगा गवर्नर दा सजेशन तोरगा सुमाइन तोरगदी हुजिलेबा इशू जी लोसिम ngangani सी तौनी हजिमा मोइ तौबम जंग सिन इमीडिएट इशू नि अनि सुबदना कोई अरांगबुदी कोई कोकोमी की म्यूट सिंगा फोक्स की म्यूट सिंगा यूनियन होम मिनिस्ट्री की कामुगा उनदना हुजुलेर इरांगी लोचनना बा करी करी तो यागी खनबबुदी लेरेको सिगी रोड मैप अमसु गवर्नमेंट सेमगदोरिबा टीम दुन सेमम जंगे गवर्नमेंट अमा एक सेमगदी गवर्नमेंट दुना मदुगी कनोसी पाइगदोइनेबा अदना सिगी पोसी येंद्रगदी अदना मसाइसिदा अखोइना येंयारिसि स्वाइदे सुम लाउ लेबदुनदी फोन दु तारोय जे अखोइना खंगमिनगदोंनेबा अदना मखोइदा गवर्नमेंट अमा सेमगदी लुसिंग मखनबदुदी मोइना खनबना गसु ओइरोय जे अखोइ कांगे मामदी BJP ने अनिरा गवर्नमेंट सेंग कांसदा 2021 दामा 2017 नम सेंग गांदा मयाम इन्फ्लुएंस ने सेंटर ना पाम दु इराइलाइन खनजी करीम ते तौगे भोट लौना दे करीम तौना दे माव हेलो हाइबदा कनाम येते अदु हजिकसु दम तौनेबा अदुना लीडर मानो ओइनी मानो ओइरो हाइबगी खनबदुदी मोइ इरांग सांगदोकनबनेबा अना सिदैदा अखोइना उबयारिसि सेंटर की करी हाइदारे नॉमिनी आएगद्रा कोई की कनोगे BJP की स्पोक्स पर्सन नेशनल जनरल सेक्रेटरी का लाक्तंगा तलोमीदो सरकार सेमने न लीडर थीबगी नतेबो सरकार जे मतम खरा सोंधना लैनना होनबगी वरिने अन अदुगी पोट मैम दु मखोइदा कनो तौबा मजा मथौ तारिबो करी गिनो खने सरकार सेमंगम जे सेमबा याद्रि जेदो अदुगी कोकता हंजल मतुंगदुदा सरकार सेमने न पॉलिसी दु चंगहेलगा दौनेबा सुजिलेबा इशू अनि हाइतरगो इमीडिएट इशू ना ग्वालताबिगी थौदो अदुगा नेक्स्ट इशू सिना एखोइगी हानगी लेबा 2023 की मे होमली लाइब इशू जिनेबा इशू अनि सिगे सोल्यूशन जे पूरगा यूनियन होम मिनिस्टर मनाक चलगा एखोइना गवर्नमेंट हेक सेबगा सिगे इशू अनि जे लोशनबा कोई रोड मैप अमा लेरे सिनी सिनी समाइ तौदोइनी हाइदो अदुगी पोलबा खमोय हाना उलुगम चंगे अदु ओरगदी यूनियन गवर्नमेंट सु मसि सोदेन तोरकनेबा मामदि कनोदा 20 अइन सु कैरक हंदना एनी प्रोफॉर्म दाग 2027 दा इलेक्शन लाकदवनिना स्टेट से BJP ना गवर्नमेंट सेमंग ngамद्रगदी 2027 दा BJP सी यम लिकना कारकने कनागम महत लेतबा तंगाइ फदबा केंद्र ना यम नुसिजबा मी खरा नतना अरजु डिजिट अनि गे योरदबसु याय अदुना सिगी खुदोंग थिबजे सेंट्रल लीडरशिप फजना खंगे होजिक सी इलेक्शन तौदोरे ने बिहार गी नेक्स्ट ईयर दा असम गी तौदोरे सिगी मयाम सिगी ममांग दा मणिपुर दा गवर्नमेंट अमा फजना सेमंगम हौद्रगदी ओपोजिशन मदुगी चांसम लौदोइने अना सिगुम फिवम सी मखोइ हान खनबम चंगेबा मखोइ गी इमीडिएट इशू ना कैनो ऑनरेबल MLA ना हारमबदगी हुजिकी PR लेग्रबदिना ऑफिस सिंग दा चंग बकांदा हानगी ऑनरेबल दो हाइजरजु व्यवहार हंदरे मोइन हाइब ताब हंदरे SP सिंगना डायरेक्टर सिंगना सेक्रेटरी सिंगना नत्रगा अदे ऑफिसर सिंगदा मखोइना हाइनिंग मा हाइब मतम सिदैदा व्यवहार तौबदो हंदरामने थबक तौंगमक्त्रमिना गवर्नमेंट जिले हेनिंगे गवर्नमेंट जी मंत्री ओइबा ओइदबा गवर्नमेंट अमु सेमगदी गवर्नमेंट दु मोइना पाइरबनिना एडमिनिस्ट्रेशन मोइ मखुल लेरमिना ऑफिसर सिंग मोइ हाइ तारकदोइने अदोम दोइरो कोकछि थादबा मालेबा अदुना होजि आइन अमुकसु अपील तौजनिंगे गवर्नमेंट सेमबिगेना खलबा अथुबदा सेमबगी तंगाइ फदबसु लेयजि सेंटरनसु यारबनिना रोड मैप अनि खक आइन होजि ममांग थमजबदो
ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯈꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯅꯦꯕ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Okay, thagatsiri ozama moroina hojipawda leirisi government ama sembagi popular government sembagi mathodi tabagi mamidni leiraba adubu government ama popular government senga have tagadi manipur gi leiriba marobe issue koigi 2023 gi May 30 gi thorokeba manipur gi crisis amusung hadakta nongna thokwa May 20 gi goal tabigi incident ani asigi chapchaba solution ama di puthokna gi road map ama di tangai fadana MLA sing puthoktuna koigi center gi leader sing da khangam am di mathok tari yabani central leader sing gi ayaba yaudragadi governor matomdana manipur da popular government semangam na gi approval si pibangam moi dra have gi adugi thajabudni ojabu win thambiru sing aina ojamani de laksan sino ojabu bi hojik si PR ni leisi manipur da PR leibasi state ma da PR leibu tagadi state gi head si governor gi makha da ni hojik salai si new government ma sem na upana ma kansida governor gi approval am di yaudoi ni ida PR ji handu oga government si seman ba ma aduna governor gi approval si yaudana di koi center gi dictate makha da chatpa taragsu approval di at the end of the day koi governor na pi duni na sida governor gi achabu role am di lei aduna law gi matungina constitution matungina governor na tawbu yaba ma ki role si swam tang sida anuba government na sem na no ka sida kai tawbi ha approval na te governor na semgadabani under article 164 sida yawreba minister sing karam na khangeni other provisions as to ministers one the higher the chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. Chief minister se governor na khangeni khanba je karam monda tawna habidu namuk next step niko assembly da MLA humpu leiriba sida ruling party oigedaba party amana oirgana oire na traka punchin naraga party or parties majority party amana oirgana ama oire pola punchin na bo orga sa adugi leader cha Tomdik Harry cha koi leader khale ruling party sigi BJP gi or koi coalition sigi haina hairaga mana stake claim tawrani adigi oriba midun stake claim tawrokwa na governor yes logi matungina as per provision na haye ponga so to wasa o mapam kala de tawni ko ne na ojedur be chief minister gi apambada kangjebung de tawge governor gi de tawge natraga district amda tawge chi tijap tu da anuba semka dorbiti ki makha pole aduna hairiba manipa china chimni so oirani aduga magi advice ta koi state ki di constitution gi matungina minister tran thweni including chief minister magal wenna mana tarama thoi ama lone suna torgana sudragana mi khada ma han lobusu yai adu tarama thoi che si tomde heri si oirani haidana tawrakana matang asi wasak logodam naba aduna madugi sida manipur da sarkar sembada politically problem oide maramdi majority leitadana chongthokhi dana natraga katogaran tawdana sarkar kairi haibana teba constitution gi provision makha da phajana sason tawba namdre haidana governor na report perakpadigi india gi president Draupadi Murmu na sarkar se aina loksille aduga law court ki saru high court no court ki natana assembly ki matters na parliament na tawragani aduga governors adu tu en mayamam ire mase aina paisille ai mane president na aduga mai khotang na governor ki through da governor rules so koi president rules aduna maroina home ministry ki makha da asi tawrane aba aduga di solution gu makari gu ma tawraga di advisor ahum Aniyama retire IAS IPS Taraga Manipur gi Damatik Chabal Eragadi Mamanga MK Purubata Home Sobe Advisor happy Anumana Manipuri Macha Ama politician Natab Ama happy Gasuyai Adu Taraga Om Chitaraga the solution the Chatagana Adu report Adu later Banina suspended animation Haibanina suspended animation Chihingal ta taru phobi hingani ko at any time no thokpu yai saka hayeng seme haiba kanda mathang parliament lakpa du da ko kanu tore president ruldo no thok le na law thokani adigi hana na order thoga su aduna adu mi problem lebina aina aruba na te di
moi sai panagi to mana BJP khaptegi jadi udigi march to ke yauraga kontra tarek 32 plus 5 37 chile ba NPP gi tarek ne amasi gare taruk le re jadi yogi sai pun ma de yaw re ada yaw de bodu support to bi bhap ta le gare independent also support tori tauri aduga tarang ba asi congress manga Mobi na bude KPA do hom na te ani ni amana independent ani du withdraw to gora haibani adu ka kan na lum na laude congress manga sidang opposition oina khalle ba ko moi du yes no haide hoi withdraw to re de haire marakta anu si leibe sing manung da ni phu manga gi manung da ama si gharabani na tadu bigi do si galam na moi ni phu mali sa sara da samna haibi de chumme loi manga sarkar chemo pangwana even bire na su pangwana ba ma oina natro to tomdi heri speaker na supang wale ma oina atay na supang wale ma oina sarkar semba sidi ko yana bam taliti ai bi sibudi chama da chama chumme ba who will be the leader hai ba adu ge ne ba adu bu ngai ge ra da samna hai ge ba asida ko analysis to bata honorable speaker na koi mam se one by one unare punna su unare man pan gi du ki ni ko Ada speaker di una bayau buna te speaker su on the other hand Delhi da kau hai bra karino to krem to re impal tha to kre Delhi adu su mar mama lei ta ba ya ro ai koi na sadi sajil lim ko adu logical oina thamata ma ko ka ma te che man hai su ya ro adu ka se mo chum na sum ko bani la nai una je hai din di ko roi da na pot am di le ra na ba du BJP party ki ko bra adu su mo na tri ba adu na chi ki mam o ye mo thok pa ya ba ya da ba mam chi yang ga moi mon manung da mod khena ba khoi chom da ma no ohening hai ba mi lei gani chom da ohening lei gani adu yana ba amadi aina ta ba da amishana that means central leadership na hai command ma oiro hai bi simiti ya ru si sine ba chom da na kan da moi ta ma pan kun ma thoi si gi speaker ni hai na hai pe tare ko subject to correction chom da na kalam gi na biren ni hai ba na ching ba lei re kana ma sing yam ma yam da bi to ga adege rasan chu ya kan chan chu ya du chu ai ma yam di hai moi na ya na ba se ai na khan ba da ai khoi ma am na khalo har ge de khoi gi leader di chi tok jar ge aduga ame cha na apam ma to ge de ai to so ma to so ai khoi atu ya ya re hai ba ma le ba even speaker ba yaw na koi mayam ge di ma khalle oi radisham no phongdo statement so hai si central leader na khalak pad ya da ya re ha ya da ya bagi mong ma da sai mo bi na hai bi du chum me ba moi na leader khan ja bang mo ya ba moi da hai ra ga na hoi di ma le re hai ba ni na tra ga adu ta si majority number jima lei re 31 hena lei re aduga central leader sing ne any leader khalak pad lomak na ya bai phim lei re adu ta ga di sarkar sem ngam dri si yam thuna sarkar sem ngam bagi phim du oi dira hai wa lai si hojik ti hojiki latest development awat pe lei si ga governor chalu ba halak pa adudagi muthang ko dana hanagi former minister unare han tare kabadu su yaure ado hainer aikuna khanbada river situation sida nang su khar help to view being a former CM oina nang oini oirogi question nataba aduna Manipur se kana tona ba adagi home gi curriculum instruction adu khara mateng pangu haibu oram bi yai haibani ko oram dal su yai lanai du unara roidana siri bire na former minister moi na huju make MLA party amagi leadership ti oiri bini huji phawuti minister tokjarap su oirim na mangwandi ki suggestion lowning am yai manu su haining am gani lai bi rang se honorable na sumana to bi yani ko na suggestion to ram yai adu kauri ba then MLA tara mugla masi unari do mo individually to unarage na sai chu hainari do adigi kano ma instruction na ma natra hin sama ona dana toro kolo haibu gu mama toro mali ada speaker su palak panina koina oyaning da bi wa du to oga adigi in the meantime Delhi da chalip se lanai thabukti na te dana due to speaker ko grishi oje newspaper report ki matung ini ko aduga noi ma print ki electronic ki da tori bi matung ina aduna adagi subject to correction tan kontra ge swaidara amomoi mam pullaga tawni ko ni haibasu am haipetai ko punda ba khangdiri confirm di tawdiri aina haipeta bada aduna amabu oiro
hauji president rule se ai sama yauna hanagi government ichai nauna oibedo tabuk tawba ngamandarbanina ngamjadrabanina to president rule phai haidana ai number 1 la haiba mine ba but Kireba, Kaiki to the Chelga Somo and Ognarebo, some put or a president rule say, with due respect to the governor. Other target was only president rule, see popular government and get the president rules and look to tower. Claim the lady, lies upon it. As we did Toroga Hayang was so Ayuk to the look to a Hergal. Okay. Hayang Parliament Lapada. Proclamation do hando haina hairaga lo parliament to given parliament hando kadabani adu parliament yog the home ministry na chiche Mr. Hong Chawbo wasa o haina instruction peer ani adi de wasa kadori do hando oba matung pungkai pungkhara le ko oidoram ne ba okay he handok paga wasa kadoram okay PRG dum home ministry na odram tho no hando laga kon subject to confirmation di parliament lakpada okay adum to gadam ne ba aduna ko amtanga haningi agoi president rule chene hena phataba mo oireba hanaki tawriba manipur thokpugi manipur thokpai je pressman kharige maningtam pidra haiba adu khaktan nate ko the identity and integrity of the people of Manipur haibana ba hana mite da mite chatpa ya halamde March ni pangi kari kari gido ku kilometer henderson na tawraga government indiana action lokhate hojikti anti mite khati warna loktre anti Manipur Manipur da leiba Manipuri sing Naga sing Pangal sing aduga tai community sing even shanti lejane ma ku ki su yawram gani moi su yawna Manipur ki against the oneness of Manipur idea of Manipur si thugai na ba tawrak pa ma leba ko sabsabani da haibe diate ma leba aduna aduga ma tawri be chu phana ma phatta ba ma warabosu aikoi ki government haibe sina wakat phamdi tai dana ko ma ngamjadar chu illi in mayai dana koina ara hojik le university aikoi ki yotum gum mamada ina chum thilum ne kamte lengoro bese aikoi ki government le jarabati tomdi ki hedina chumi so oro le rudi kali nonne nanga che bawdi tawde kari gina da mayam yom sin dana amama tawu khotpa do ho ai ma upai le tele nai daily da kan tak na ru rage ai sa cha lu rage hai dana khaitang do rabasu taba ya ba aduna kaduri government do chaman sama pharani haiba nate ko khajik to so ko upai le gadra haibi go wanita okay thagasi wajamani maroina PR sine na phagani na khalu po to hojik lai ba PR gi rule si matung ina di yamna khogi kai ki na sela som uni have film dun lai have ne dun PR ne hena sathi film da lakuna Manipur gi adugum territorial integrity the idea of Manipur da singnar pa man bi film uma ui have ne dun si posi president rule gi mohta popular government ama yam thuna sembasini hena di state sigone de kana gani have wa hamduni ain makhata so zabarat lasan zabarat si Union Home Ministry ga wari chanaba CSO singko komi ga wari chanaba dasu participate to biru as a consultant member moina ina oza bharat khangning sima Union Home Ministry center gi khoi Union Home Ministry gi maroina makhoi gi motive ta jiksi popular government am siembana PR gi mota popular government am laibune sesi de hena crisis is solved over the hena kana gani atraga peace and progress lakpa de hena kana gani ga bagi adu motive mo u phangbra sakra anu siembagi kari idea lai Howzik kanoda tasimadi MHRC kanone ko Union Minister Union Home Minister te ko nari do Union Home Ministry Ministry da haitar ko MHRC kanwa ni ko aduga AK Mishra ga Joint Secretary Rajesh kana man kamle aduga masi taseng na hagadi toidokna kashu popular government nama sem da bai matang da kashu adu toidokna kashu adu matang da kashu wari sa di haitar maruina howzik ekoi gi Manipur se da president rule imposed over matung da ko some background ma hape sum yeng jeba imposed over matung da people ge expectation kar le dana ai sahi ani sujalaba sahi ani henjalaba Manipur crisis si soidana solution ma porokani normalcy ma soidan la ni PR le radina PR le wiki gano sisu akoi dum evident oi re hai tare mai de ayamba disarmament oina ching da tampak ta khulai khongot pegi process adum changjan male jiksu ga yam kana ko disarmament process ma yam kana intensify to sim dikange adigi atopadana ngasai gi people gi grievances sing si mana address to mo ba for example free movement gi kano issue dum le redana ko aduma success oi gidre adigi somna kanda le riba kano ko gi volta bigi incident la sa adigi sai gi
adu lak sake ko adagi sumna kan urgent ba khoi gi kano case khar leise ai di IDP gi oi ba resettlement gi matang khoi gi religious site sacred site si protect to wi matang ko missing person mayam sumaina leiri ba issue mayam settle to ngam da ngamak te phim de leiri ngai si da amuk kano da gwalda bi gi issue amuk MST da Manipur thabya cha da ba hai bi ke som to le na aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛ ꯐꯪꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯔ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ popular government ama poroktabagi natabida hꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ urgent ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ address ꯇꯧꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ strong action ama lorkani haibagi moina thajabadi pire haitare for example gwalta bigi leiribe issue adigi sengdokpai kari ko yam sima phajana kana torokani yamna short term measures ta adum simadi lokalakani haibi thajab pire haitare but popular government ama sembagi keno di steps di notice ki spokesperson haitare in charge la gwalta bi mangda duma lakramni hana sida ko hani ex minister yumnam khemchan mayum changdana juju speaker oibigi mayum changdana churachampur adagi kangpopi da chatna unadana even sambit patra lam base haidi gwalta bi mamang da popular government ama thamning bagi mamiem di chauna legre haitare adu mamang da amuk BJP MLA 21 na union home minister da moina city ibsu legre akoi sarkar semjarage na ko aduna haibdi popular government ama lakpagi keno di steps idum krangan na hogre haitare ko aduna sidai da people gi opinion di kaino hai matam da sarkar semba leader oibo oide bai central government center na hapak mi do moini yaraga loire moina lepsagadabani haibigi people opinion nam leire ko akoi sidai da ma oini ma leader oini haiba da okay popular government no sending bagi motive the dumok leire hanu leire ko aduga hojiki leiriba issue ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯒꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯄꯤꯌꯥꯔꯗ ꯄꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯗꯤꯁꯑꯥꯔꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯕꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ हाइजनबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लई मतमददी मतमददी लईबा सीएम द उनरगा हाइनबा खोनबा उनबा नुआइतबा फोंदोनबा यायबा बट PR से दी गवर्नर का people context कर वाले अदुना lack of access को for the people to the governor को सिगी gap अमा चावना ले बजे स्वाइड area सिदे ओइरा सिदे popular government ना मयाम ना पांग सिगी माले बा एदि मियाम गी ओइबा लेंगाक अमा लेबा पामई से अदुगा हौजिक लाइबा issues ngasi ओइरैबा फिबम सिददी मोय BJP की MLA तरा चंगागा His Excellency Governor Unaraga Moina claim Tori. Koi Sarkar Semage, popular government, I'm Semage, 44 MLA lere. I rebuko. 44 is the majority, 44 is the Makoi, Uncle was 44 like Renkalasi, Manga Amdi Congress ko. I think more Yauza 49 Tare, Amadi like Idreko, 49, 50, Taram the BJP. Tara, 59 Dereko. Let's just assembly strength 59 Dereko. I remember the 44 do later happen. But the question is, 44 की sign यावबसी यावब्रा हाइबदी मोय हाइ 21 दुददी नोइना अखोय 21 MLA union home minister ई गिबदो अदुइ कांगबुदुनी अद 44 की 21 खाइतो करी 13 जे कनानो खंगदेव 13 जे साइन तोबर तौदब्रा हाइबा साइगी मखोइना गवर्नर की राजभवन संग उनरगा सरकार सेम ने हाइबसे अखोयगी केनोदा people की mindset ta kitang indhan bagi केनेतारे कोई लाइरिबा इहौसे द खरा तब थरक पर हाइबे केनो मसुम मायो नंबर लाख पर हाइबे को अदुइ मनंग द मु कनो द कोई गुजिजु लाइरिबा कोई स्पीकर से अमुक यूनियन होम मिनिस्टर ना आदा दिल्ली द कोग्रे अदु कोई स्पेकुलेशन दिया रे को मा कोग्रे मा लेंगा अमा कनो तो बगी मा को कोइनी हाइबे खोप अदुगी दिकें खंगदे को समान मा कौशलेजी मणिपुर द पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमा थंबगी दम द कोइरे कोटिरा अदुदी स्पेकुलेशन के वानी माननी माले हाइदी राजभवन द मी तरा संग्रे क्लेम तवरे स्पीकर
leader koksangre habisi yamna kogi positive step ama lakhusu maliko adu speculation ni thambe de adu conventionally ko mangda hanagi ex minister obi adagi ex minister mayamna sarkar se mana list to mai list to puraga governor changa ai mi se lere ai sarkar se magi claim dro mana chief minister obi neba ko ngasi gi dudi moi tara sange tara sida leader kanano khangde adigi kanano amasu kanosu MLA kanosu ngange adigi MLA sam su ngange ko aduna moi sida leader si kanano ngasi gi matang sida leader di center da khalak yare yare ado moi yare hai but yare hai se probable oiba hana the notice ki in charge sangoi ba yunam kem chan ko abana het govindas su hai nei ko moi ama center ne khala ko da ekta nungai roi di moi se ko manung de se khare ka doi nei ba ko reality da hai tare aduna sai ko si matang si da center de lai ba political expert amana khoi da hairak pa da ko sum Manipur Manipur MLA are very overconfident to become chief minister winning chief minister winning manina koi popular government same mangam de na political analysis na koi na kong harak bai tare ado masi ju dum leadership crisis hai ade hujik lai ba miyam gi wari miyam na sahi ani hena normal sidai the warak the normal si porok bangam ring sacrifice kra to ju drakal miyang mi mute na thola gadi adi leadership gi matang the crisis thon the bida koi gi ai si tobum topani miyam gi mihut na tholok pani ai gi dait ni sacrifice to boju adhaina sacrifice to na gadi asing ba leader na thola ko sidai da koi gi popular government sem da kashulu ring kaleba but even digi koina ningsang ba ya ba si kano da even kano gi cookie gi BJP MLA na su moina Maitei MLA mamoin propose to bigi wari julai greu ka ma stakeholder ni ko popular government se mada cookie MLA sing stakeholder oi rebni makoi na ju center da propose to bam dilai gi maitei gi MLA sina CM oiraga di akhoi yare hebi ko adu kanano so hebi ju khangde kanano khangde ko aduna center na hapaga doriji acceptable to all the communities oidera acceptable to one community oidera adu ka moin tawdoi je hojik lai riba miyam gi issue adigi hojik local riba ko komi hai si coordinating committee of Manipur integrity hai si akoi ko komi na hai si mai tei je autonomy pi oi bate ba akoi Manipur integrity territorial integrity ngak se bane ko leiminari ba sidai lai ba jati sing nei consulem ni ban naga gi yauri ko bui tangkul di kuki hana leisure ma yauri bengali marwari no yauri na sa si mayam si akoi punna peaceful coexistence lai bani dei se hai bani adu akoi Manipur gi territorial integrity ga se na ko ko bina yam kan sangjan na atam jabane ko sidai dai khoi gi oi ba autonomy piu na mai tei ko ba tam na de ba mai tei gi se so hai be roi bi sidai ko koi Manipur kan se Manipur ngak se ra swain do ba shi gi horei ba mayam na horei ba hogi lei ba issue si address to sahi ani hel ba crisis si kram mong da solution proxige normalcy amasung peace proxige si akoi di priority ne ba ko ara sigi yenga popular government ji oi matam da true leader ko akoi gi lei ba issue sing si koi gi long lasting solution ma prok ko masugum ba koi gi amna lam na u ba ngamba adum ba leader ma khalaga di koi Manipur ji yamna tangdu laitana leiba ngamne na iswain tham